yari ishize yari hanganye na Man City umutoza Pep Guardiola imyaka 10 atoza Man City abantu bagiye kuri Premier League iterimo Pep Guardiola kimwe mu bintu abantu bazagora kwakira ariko champion igiye kuba uno mwaka irimo abatoza ku kintu kijyanye n'ibiwarata oya ubyoroheje ni Premier League tugiye kureba irimo abatoza navuga ngo bari average not top yego atari kuvuga ngo ni Guardiola ngo ni Klopp ngo ni Mourinho ngo ni Carlo Ancelotti donc irimo abatoza navuga ngo bo hagati bari average atari kuvuga ngo nabatoza bamaze gukora amazina remereye cyane regardless yuko umutoza usigaye ari umwe watwaye Premier League witwa Pepe witwa Mikel Arteta ariko urebye nabandi bari kumwe ukareba bano bari muri za Liverpool ukareba abari muri za Man City ubwo ndavuga Enzo Maresca ubona noneho ko hagiye gutangira ikindi kiragano so nekereza ko umutoza wa mbere uzatwara igikombe hanga uretse ko Mikel Arteta yagitwaye akidizavinga yubatse equipe nziza amazemo igihe ariko mbona ko iyo bato niyo tugiye kureba cyane hari Andoni Iraola muri Liverpool umutoza mushya wa mahirwe hari usanzwe ariko menyereye Premier League hari Xabi Alonso muri Chelsea umutoza mushya ariko wakinnye muri Premier League uhazi hari umutoza nka Mikel Arteta umaze imyaka 7 muri Arsenal hari Enzo Maresca uzabutoza Man City ariko watoje muri Chelsea agatwaramo ibikombe mbona ino bato ishobora no kuzaryoha kurusha bato ya mayikipe batika ryo hagati y'abatoza urebye uko bameze bishobotse bikunze wenda tukagera nko kuri journée nk'iya 33 zose zikiri muri race atari kuvuga ngo wenda ngi yasigaye nka kuri byari bimeze mu mwaka wabangije ushize ukabona Liverpool hari ukabona City hari ukabona Arsenal hari ukabona Chelsea hari ntekereza ko yaba ari bato iryoshye kandi nini kubatoza bangana Gabura nta wakubaha undi muri bari ariko imyaka yo benda kungana ku myaka nimwe ariko none Palmares aragifite Mikel Arteta ubuciza katari kwavuga kuri slot yarahanganye n'umutoza wundi munini ubu turi kuvuga Mikel Arteta ni usigaye utwayemo igikombe muri bara bose bandi 19 bahari bitandukanye na slot ubushize yarahanganye na mwarimu Pep Guardiola ariko yaragitwaye ntago ariko nigeze mbihakana edi umuntu avuga yuko aba batoza bashya nkuko Deus arabigarutseho abenshi biganjemo abatoza bakiri muri classe nk'iya kabiri abandi n'iya gatatu ntabura kuvuga ko barimo byashoboka ko ikipe ya Arsenal iheruka gutwara igikombe Mikel Arteta experience y'imyaka 7 ubu noneho wareba ugasanga mu batoza bahari ntago harimo wa undi wexera kubarusha ahubwo urebye ni ufite ibigwi pe raporo yabo umuntu yavuga ko Arsenal ishobora go profita ikagira dominance muri no mwaka Arsenal ifite ubushobozi bwo gukora back to back ukurikije aho yasoreje ukurikije uko ihagaze ku isoko n'ibiri kuvugwa Arsenal umuntu yabona nk'ikipe Mikel Arteta afite ubushobozi bwo kuba yakora dominance nk'ibyo tubonye umwarimu yabashije gukora nagereza ko bishoboka ariko byaterwa n'uburyo bazitwara ku isoko ry'igura n'igurisha kubera ko gutwara Premier League kudomina champion nk'izi remere nka Premier League umwaka umwe imyaka 2 even n'umugane burayi ntekeza kutabikora ufite ikipe nk'ingi ya Arsenal ushaka gutwara igikombe kimwe ufite ikipe nk'iyi ariko kongera ukabisubiramo atavugurenga cyangwa abakinyi beza mbere na mbere mu busatirizi kubera ko bafite defense nziza ikipe igize umwaka mwiza udasanzwe tuyizi akaniza cyane defensively ariko nago nyine ndabone ikipe mu myaka myinshi heruka idomina umugabane burayi umwaka umwe imyaka 2 iyikurikirana cya even na champion y'iwabo igendera kuri defense ukeneye gusinyisha abakinyi benshi b'imbere bakeneye gusinyisha abakinyi bari creative bakeneye gutsinda ibitego byinshi kuba bafite abakinyi barimo barabafasha ntekereza ko byo byafasha kugira umwaka w'imikino wundi ukurikiraho mwiza ibyo ngibyo umuntu amaze kubona uryo bitwaye mu isoko ry'igura n'igurisha umashaka gutekereza yuko Arsenal irusha amahirwe n'amakipe yandi mwari muzi ko bitabaye ibyo ngibyo ntekereza ko azaba ari champion ifunguye ku batoza bombi ngiye gusohoka kwa Pep Guardiola muri Premier League muri iyi myaka mbibona nka kuno twabonye Ronaldo na Messi bavuye ku gasongero ku bwane burayi basohoka mu bya Ballon d'Or ubu ngubu uragira umwaka umwe mwiza tware Ballon d'Or undi agira umwaka umwe mwiza bitavuze ngo asanzwe adominiye nk'umukinnyi mwiza ku mugane burayi azatware Ballon d'Or ntekereza ko na champion Premier League nko bizagenda mutoza mwiza uzaza agategura ikipe byiza yaba Maresca yaba
Andoni Layora yaba Kabiki yaba Jabi Alonso ashaka kuza agategura ikipe akaza agatwara igikombe n'uwo Mikel Arteta akaba yakisubiza. Ntekereza yuko ubu ngubu bifunguye kuri bose, ariko Arsenal mu gihe akongeramo abakinnyi by'umwihariko mu busatirizi bwayo ntekereza ko bari abakontenda gutwara igikombe, ariko batabikoze cyaba ari igikombe kiri hejuru batanahabwa amahirwe cyane. Njyewe nemera yuko Arsenal dushingiye no kuri fixtures twabonye Arsenal irazurusha amahirwe yo kongera kugitwara. Hagasigaramo akantu gato ko kuvuga ngo umutoza Mikel Arteta azakina ati Zizitwara, kuko nicyo kintu n'abantu bafite amatsiko azakomeza kinira umupira wo kudefanda. Ibi byo bijya bigorana kuko ushobora kubikora ku mukino, ushobora kubikora ku mikino, ariko muri sezo bisa nkaho biba bigoye. Donc bari muri phase yo kuvuga ngo bakore igishoboka cyose kugira ngo babe batwara igikombe. Now bakinye nko kwirwanaho tu sezo irangiye tumaze kubona ko mu mikinire Zubimendi atari nimero 6 wa Mikel Arteta. Niwe no Premier League na Pressure yagiye agira kwa makosa menshi cyane. Sezo irangiye tubibona ko uretse wenda rwa rukundo ruhari, ariko bigaragara ko niba ushaka gutsinda umukino, ushaka gukina umukino w'imbaraga, Martin Odegaard ntabwo ari umukinnyi wa Mikel Arteta regardless yuko babanye personality. Mbona Arsenal inyuma iradadiye pe, niba iri bure kure na Rugari nijya ku isoko gushaka umusimbura wa Rugari, agomba kuba ari umukinnyi utameze nka Rugari uko yinjira, aze muri profile imeze, agomba kuza akuriya wumvaga bavuga ba Sandro Tonali. Agomba kuza ari umukinnyi nyine Zubimendi nawe ubwe areba akagira akumva yuko nakora amakosa mu umukino umwe uwa kabiri adashobora kubona chance. Agomba kuba atari umukinnyi umeze nka Rugari. Uwo ni umwe. Kabiri, Arsenal njya mbona ikenera umukinnyi ibyo twakwita nka individual wexera, ukora ikinyuranye wo ku giti cye nk'umukinnyi wa mu X factor, wa mukinnyi ushobora kuza akaba nka game changer umeze nka talisman. Arsenal rero ntawigira talisman. Arsenal buriya igerageza kubishakira muri Declan Rice mu mikinire, ariko mu bijyanye na ya produit fini, mu bijyanye no gutsinda, mu bijyanye no kubaka, mu bijyanye no kurema, mbona itamugira muri squad. Kwa kudesida umukino aho bigoye. Nekereza ko mu bintu ikwiye kureba ku isoko, Gyökeres yatsinda, Kai Havertz yatsinda, urumva ikeneye gushaka umuntu nk'uwo ngo ushobora kwanlockinga, gufungura opponent mu gihe byanze, nka kwa kundi nyine za stubborn defense, nka kwa kundi za Inter zabaga zimeze, umuntu ushobora kwinjiramo akayishwanya gusa. Noneho abo ni abakinnyi babiri. Arsenal ikeneye umukinnyi w'imoso, ibumoso kuri 11. haravugwa agasore ko mu ikipe yo muri Club Brugge kakagira iki nibivugwa ku isoko, nabaretse bamugana bakazuba bamwita niba ari Christos Solis. Aravugwa Morgan Rogers yuko yaza muri ekipe ya Arsenal, ubundi we ndiho akaba yabasha urumva ko iriya myanya y'imbere afite ubushobozi bwo kuba Morgan Rogers akina imyanya 3 y'imbere, akina 11, akina 10, akina 7. Ni umukinnyi kandi ahantu hose ari ubona ko kwiyadapta bimworohera, sibyo Edi? Ntekereza ko rero niba bidashobotse ko wabona Vini, niba bidashobotse ko wabona undi mukinnyi uremereye nka Kvaratskhelia kuri nimero 11, aho kujya kuzana abantu muri Club Brugge, Morgan Rogers yabigisubizo kuko atsindira ibitego birenze 12 muri season. Ari nandi makuru avugwa ko wagarukaga mu kanya ku mukinnyi wo hagati mu kibuga Arsenal ngo iri gucunga situation iri muri Real Madrid, mu gihe yafata icyemezo cy'uko hagati ya Aurelien Tchouameni na Federico Valverde hari uwasohokamo, Arsenal ishobora kuba yakwavansa ibiganiro ikajya kuri uwo mukinnyi. Iyaba yagiraga gutya Real Madrid ikagura nka Enzo, umwe muri bo yagenda, umunyayirwe yahita agenda rwose. Twabigarukaga aha ngaha. So tujyane no kuri Man U, Edi, abantu bati ukurikije umwanya wa gatatu United ibonye
imikino 17 Michael Carrick atoje ibaye imikino yo kwimpressiona mu buryo bukomeye. Carrick boro yiganza cyane, ikipe ikina umukino bigaragara yuko urimo concentration irimo kwitanga mu buryo bukomeye cyane. Tubona rutayizamu we abasha noneho kumufasha gutsinda abakinnyi bose yaje asanga baratakaje icyizere, bagira urwego rwiza bongera kugeraho. Bruno Fernandes umukinnyi mwiza wa Premier League. Manchester United ibiri kuvugwa ku isoko, urebye ni Ederson wamaze kwinjiramo, niwe tuzi neza ko amaze kwinjiramo. Ahandi ku isoko ukurikije ibivugwa, United ni ikipe yo kwiteka gute ino sezo. Mbere na mbere umutoza Michael Carrick akeneye kubanza agafatirana amahirwe yagize ya fixtures zabanza, akabanza akimpressinga abantu, agakomereza kuri ritme yari ariho asoza umwaka w'imikino ushize. Yasoje umwaka w'imikino neza nkuko yatangiye kuva yafata inshingano. Twari tubona abatoza benshi baza muri Manchester United, ariko umwaka w'imikino iyo bawutangiye benshi bawutangira nabi. Birebye nka Gute cyane cyane abaheruka Ruben Amorim n'abandi bagira ukuntu batangiye imyaka y'imikino nabi, byazaba na byiza bikaba byiza bigeze hagati. So nekereza ko we nk'umuntu wahawe amahirwe ariko tugifite akarumu ko kudoutinga ko nta bintu byiza ageze akora amakipe manini, nk'umutoza akeneye kubanza byibuza agafata imitima abantu nko mu kintu 5 ibanza agatsinda amakipe, kubera ko yagize amahirwe mu kintu 5 irimo amakipe avuye mu cya kabiri nka Hull City bazafunguriraho, bafitemo Ipswich Town. Urumva izo ngizo ni game mbere na mbere ebyiri zo guhita utsinda. Afitemo Everton. Urumva imikino 3 nk'iyo ngiyo ya mbere byibuze wamakinga shako uyitsinze, akafitemo na Man City ku mukino w'umunsi wa 4. Urumva no yindi ibintu bizatangira kugorana, derby Manchester derby. Ariko nekeza ko imikino 3 ya mbere agomba kubanza akamenyesha shako byibuze abonye win 3 cyangwa byibuze byaba niba akabona amanota 7. Aho ngo no gutangira neza ubanza gufata imitima y'abantu even na confidence, kwa ko abatoza bagiye baca muri Manchester United suko babagara abatoza babi cyangwa baje ari abatoza babi, ahubwo ari n'ukuntu bazaga anabyo birema environment mbi mu makipe yose, bagatsindwa imikino ya mbere yihuta yikurikiranye umusaruro kabura, bigatangira ngo n'utundi tubazo yenda abakinnyi batiyumvamo, bagatangira ibibazo bagatangira gukukumba, ntago bishimira imikinire, ntago uyu mukino w'inguyu ngo yabonwe hanga mu kabari ngo ibikini biki, ibibazo bikavuka bigatutuma no mu dressing room. Sanekereza yuko ibyo ngibyo ni ibintu bituruka ku kubura intsinzi, ariko afatiranya amahirwe kugira fixtures zoroshye 3 za mbere, agatsinda Hull City, agatsinda Ipswich Town, agatsinda na Everton cyangwa niyo banganya ni 5 niyo wayireba cyangwa 6. Ikipe ikomeye afitema akakanya ni Man City, ni Manchester derby. Nekereza ko yaba byibuze abonye umurongo mwiza gutangiraho mu gufata imitima y'abafana akabanza akaba convincinga no kwereka even no kurema umwuka mwiza hamwe n'abakinnyi ku buryo nyine bita bisa nk'ibisasira umwaka w'imikino bagiye kugira. Nekereza ko ari cyo kintu cya mbere cyiza yabanza kugira. Ariko ku byo kumwitegaho byo njye ntago mfite expectation nyinshi ntabeshye kuri Michael Carrick. Wenda ntegereje ko antungura kimwe n'abandi akadutungura, cyangwa wenda agakora nk'ibyo tumwitezeho. Nawe nta expectations zidasanzwe mufite zo kwitwara zo gukora ibidasanzwe mu mwaka w'imikino, ariko nanone aya makipe yose byo tuyavugamo byose turasigamo room y'uburyo azitwara ku isoko ry'igura n'igurisha. Isoko ritangiye mu minsi niheruka rizageza mu kwa 9 hose, aracyari igikombe cy'isi, kandi turabona ko Manchester United ifite imyanya myinshi yo kuzuza hagati mu kibuga. United ikeneye abakinnyi byibura nk'abandi kugira avuge ngo yinjiye yikwije. Ntabwo ndibuze kujya kure yawe, ariko atoje nk'uko yatoje iriya mikino 17 iriya mikino yatoje muri phase retour yabonye amanota 37. niwe mutozo wabonye amanota menshi, yego. Ariko hazamo ikintu tutari buze kwirengagiza, ekipe yahinduye umutoza isanzwe ifite abakinnyi beza. Ikiba gisigaye ni ukuvuga ngo ya longevity, kuko guhindura umutoza akenshi ujya usanga biba nka kuriya nyine Di Matteo yatwaye Champions League, atunguranye abantu batabikiye. Ntabwo yatunguranye. Chelsea yari isanzwe ifite abakinnyi beza, ntabwo wambwira ngo ufite umuntu nka ba Petre Sech, ufite umudefenseur nka John Terry, sibyo? Ufite abantu nka ba Shirikore, ufite uyu munya Sweden yitwa wakinaga kabiri Ivanovic. Urumva ngo ufite abantu nka ba Drogba, ufite nka ba Lampard, ufite ngo nka ba Ramirez, ngo ufite equipe mbi.
cyangwa ba Torres yari ikipe ikomeye abakinnyi. ni hawe Villas ikibazo cyabayemo cyabaye Andre Villas-Boas nk'umutoza kutabasha kumvikana nabo, kubabwira amagambo mabi abira Ruben Amorim yakoraga, urumva donc gushaka kuba munini kuruta ekipe arimo aratoza. Rero aricyo Edi yarakomojeho mu kanya, sinzi niba Michael Carrick Zizitwara azashaka kuba boss cyangwa azakomeza kuba inshuti y'abakinnyi, kuko iyo ndebye ukuntu abakinnyi bagiye bamuvuga ba Bruno Fernandes, ejo bundi Mateus Cunha bagera muri equipe nationale, wabonaga ko ni umuntu w'abantu, ni umuntu uri kumwe n'abantu mu buryo bunini cyane. Buriya rero abatoza gato nguciye mu ijambo iyo bahawe inshingano atangira no kwempoza ibye sasa, ariho handi ashobora kuzuramo ibibazo, abakinnyi bamwe na bamwe bagatangira kuresista ku bitekerezo bye. Carrick iki ntabwo ari igihe gishoboka muri United, kuko twagiye tubona abatoza benshi baza iminsi yabuki ikaba imeze neza, ariko ibikurikiraho bikaba ibibazo. Michael Carrick akwiye gutuza abakinnyi bakamufasha kubaka sefe y'ubutoza, ntabyo kwempoza nk'umubosi. Biriya birahagije na cyane ko bibafasha, biriya birahagije kuko urebye yakamwereka nk'ikintu Michael Carrick ku ngoma ye ejo bundi muri aya mezi 5 atoje, urebe ikintu kidasanzwe. Michael Carrick niwe ubonye amanota menshi muri Premier League. Michael Carrick umukinnyi we niwe utsinze ibitego byinshi muri open play, Benjamin Sesko ibitego 9. Michael Carrick umukinnyi we niwe wasistinze kenshi kurusha abandi bose, akoza agahigo k'ibitego ka assist 22 n'ibitego 8 muri Premier League, ariko muri izo ngizo 16 azikoza atozwa n'uko ku bwa Carrick, ku bwa Michael Carrick. Sibyo umuzamu we abaye the best summer signing season of the season. Niwe signing ya Manchester United, niwe mukinnyi mwiza winjiye mu makipe, abinjiye bose muri Premier League niyo signing nziza yabayeho. Uyu iseze itambutse. Byagenze gute kugira ngo Michael Carrick nabo bakinnyi niyo ekipe ye babashe kuguma kuri ako gasongero? Buri hari ikintu Carlo Ancelotti ajya akora, cyangwa se navuga ngo ashoboye kurusha abandi, cyo kudashaka kugaragara kuruta abakinnyi, akareka abakinnyi akaba ari bo. Buriya na Zidane icyo cyamufashije muri action zose, ntabe boss akamanaginga dressing room neza. Umugabo bita Vicente Del Bosque niwe yigeze kuvuga ngo ni byiza kugira equipe, ariko kugira dressing room iri organized, iri hamwe, biruta umwanya munini wo kwiga ku mataktike. We niko yabyumva. Michael Carrick rero ikintu akwiye gukora cya danje, sibyo Edi? Nukubaka ibintu, imikinire ifashe equipe d'abord, kandi imikinire bayubakira ku muntu w'ingenzi muri iyo equipe. Icyo kwibaza ni kimwe Edi, agomba kuba Bruno Fernandes, abandi bose bakaza bamwisangaho, kubera ko Bruno Fernandes ashobora gukinisha buri mukinnyi wese uri muri equipe. Edi, icyo kwibaza kiragira kiti ibyo United yabikoze, ariko haracamo ibyumweru 2, haracamo ibyumweru 3, nta wundi mukino ifite. Ubu ni amarushanwa 4. Iriya Carrick ball twabonye imeze kuri yitumye n'aka kanya abantu bagira icyizere cy'uko Carrick ari cyo yakora. Ni ibintu byoroshye ko yasubiramo. Tunajyana no kuri Chelsea, tujya no kuri Liverpool gato Deus, kugira ngo tuzivire zimwe zikipe za top 6. Urabona Michael Carrick buriya buryo bw'imikinire bwe ntabwo tuzi plan afite, ariko ni ibintu bishoboka ko yabikora mu marushanwa 4 ku mukino umeze kuriya. Iriya identity yo gukina kuriya, afite amarushanwa angana kuriya, ni ikintu gishoboka. Unatubwire gato no kuri Chelsea ya Xabi Alonso, season ya mbere bigaragara ko na equipe izakurwamo abakinnyi benshi. Nyine nibyo nizo munyenye muri nkeya zihari kuri Carrick, kubera ko bimwe mu bintu wavuga nyine ibyo yakoze yabikoze afite umwanya munini wo kwitegura kino rushanwa rimwe na za FA Cup baravuyemo na Carabao, so ntabwo ari afite amarushanwa menshi yo gukina. Ni zimwe mu ngenge twese dufite, ariko nanone amahirwe afite nuko njye ntekereza ko avantage ya mbere afite nuko abakinnyi 90% arabafite. Ikindi kandi bamwizereyemo, baramwishimiye, kuko umukinnyi wese yasoje umwaka w'imikino avuga neza Carrick.
kubera ko nyine yaragaruye ibihe by'insinzi, hari na benshi yarahaye amahirwe bari barayabuze ku ngoma ya Amorim aba amahirwe yo gukina, so bose baramwishimiye, bose baramuvuga neza. Kandi buriya imwe mu ntwaro za mbere zagufasha nk'umutoza niyo waba udafite amayeri y'imikinire myiza, nuko abakinnyi biteguye kurwanira, biteguye kubakinga, biteguye kugukorera uko ubyifuza kurenza nuko ubyifuza. So ntekereza ko iyo ngari avantage yo gutangira mwaka w'imikino, kuko hari no kuba makadoti nk'iyo maniyo yirukana Carrick ikahitiza undi mutoza mushyashya. Ntekereza ko hatari kubaramo nk'abakinnyi bavuga ati ase umukino umutoza rudukora ibi byose tukadutozanyije neza twiyumvagamo mu gihe gitoya agiriye ikintu ko tudakomezanyije. Ntekereza rero ko iyo kuba afite back y'abakinnyi ari kimwe mu byiza, ariko imikinire yo ntekereza ko kwikosora kuko Manu iki gihe gitoya kiwe buryo gikinagamo agikinye nk'uko agiye gukina umwaka w'imikino ntekereza ko bitakunda, kubera ko yakinaga mu buryo bwo kubona intsinzi. Naho Carrick yakoraga ibintu byinshi birenze mu kibuga, waranayibonaga yuko n'imikino myinshi atayidominaga, waranabonaga yuko n'imikino myinshi Manu yayitsindaga nyine bigoranye, kubera ko ni moments ni abakinnyi abwira amagambo makeya, adakeneye kubereza coaching nyinshi, tactique nyinshi, arakeneye ko byibuze bakira kuri moments runaka bagatsinda ibitego kurusha ko bavuga ngo tugiye kudomina game imwe ku yindi. Kandi ntabwo waba warabaye warushijwe hafi n'amakipe 80% yo mwakinnye ngo ubisubiremo muri Premier guhitware cyangwa ugere kure, byagorana. So ntekereza ko akeneye gushyiraho imikinire iri sustainable, akinisha abakinnyi muri mwaka w'imikino n'uzaza mu gihe yaba gihari, hanyuma akabifatiraho akerekana nyine ibitekerezo byo nkunda abatoza n'igitekerezo cyo cyaba mudukemera cyaba ari gipfuye cyangwa wenda hari abari kibona mu buryo butafashwe, ariko byuza ko ari umutoza ufite igitekerezo arakwereka ibyo ashaka gukina ubyange cyangwa no byange. Ariko uyu nguyu ntago byari biri clear, ni ibintu nyine byo kubakira kuri moments kurusha ko bavuga ngo arashaka ikipe y'ikinagurisha. Buriya niyo mpamvu Eddie yakundaga Ruben Amorim, kuko nubwo atatsindaga ariko yagiraga imikinire ye adashobora kuvaho. Ntago ari nawe wenyine, ariko ikintu cya system arakivuga akavuga ati uramenye Michael Carrick ntabwo buriya abatoza b'Abongereza no mari kimwe n'Abadage ntabwo bakunda kugumana umupira igihe kinini, icyo twita possession kudomina possession byazanywe na Johan Cruyff kera muri za 80. Ari nayo mpamvu bavuga ngo abatoza b'Abespanyol hari ukuntu benda kumera nk'Abahorandi, kubera ko ibijyanye n'uko umutoza wabaye successful wa Espagne ni Pepe Guardiola, mentor we Johan Cruyff niwe wamuzamuye amugira kapitene, amugira buri kimwe cyose kugeza abaye n'umutoza ejo bundi, mbere yuko Johan Cruyff apfa 2016, sibyo? Urebye rero abatoza b'Abongereza cyangwa se Abongereza, Abadage, Abataliyani bo buriya Abataliyani bo bakina cyane igikwete, ariko Abongereza n'Abataliyani Abongereza n'Abadage usanga ari abantu bo ntabwo ahanini bakina umukino wo kwimpressinga abantu no gushaka result, bakina umukino ufite icyo usobanuye kuri uwo mukino. Dutsinde uri bukansi Friki Bayaniye yakinaga umupira cyangwa yatsindaga ibitego byinshi, yakinaga result no gutsinda ibitego byinshi, ntabwo yajyaga inyuma ngo idefane nka biriya bya Arsenal kuri finali, ariko yari ekipe ubizi neza ko ntabwo izadomina. urayibona kuri action mu kibuga, igitego wenda pass zitari nyinshi ariko uyibona igitego cyihuta kigere mu izamu. Prime time ya Jurgen Klopp muri Liverpool cyangwa se nshaka tuvuge na Dortmund yakinaga umupira yaratsinda. Icyo nshaka kuvuga rero ni iki, mbona Michael Carrick nawe ariyo shusho yambaye, iyo mitoreze kwiye kubiri iyo dukineje direct igera ku izamu, as long as dufite abakinnyi bashobora kubidufasha kandi arabafite. Afite Bruno Fernandes niyo yaba ari muri box ashobora gutanga assist muri yindi box. Afite abakinnyi bihuta barimo Bambeumo, barimo bana ba Ahmad, barimo ba Mateus Cunha, hopefully wenda bazagundi undi mukinnyi w'ibumoso kuri wingi y'ibumoso, kubera ko urabona ko ibyo ari byose ashobora gukina isezo, ariko niyo ya nyuma uwitwa Bruno Fernandes bivuze ngo Mateus Cunha agomba kuzahita hajya. Mbona ko mu gihe byamuhira, ahubwo impungenge nsigarana nizazi nimwavuze ese yashobora kubikora mu marushanwa ane atandaraje, kuko uyu munsi ntabwo ari buvuge ngo agiye kureka ngo Karabaho akuriya twabonye nyine Arsenal yagiye bigenza
nka kuriya twabonye za Liverpool zabikoraga mu mwaka wabo gutwara ibikombe, yareka andi marushanwa agafokasinga kuri shampiyona. Ese najya gutandaraza azabishobora ku marushanwa 6? Manchester United ikumbuye Champions League, nijyamo muri League phase bikarangira itsinzemo imikino 5 cyangwa 3 mu mikino 8, kizaba ari ikibazo. Simvuze ngo yitware, ariko ikwiye gusubira ku meza byibura. No twibaze ikibazo kibeze gutya tunasoza kuri United. Umwaka mwiza wabo umeze gute? Nta muntu utakwifuza ko yatwara igikombe, ariko ntekereza ko iki nk'umufana wa Manchester uri hafi yakwifuza ko ekipa yatwara igikombe, ariko urebye progression ya projet uko imeze wavuga ko hakirimo iminsi. Sezo yaba nziza kariki babashije kubona iyihe myanya bitwaye gute muri Champions League? Sezo ya United yabarwa nziza gute? Njye ntekereza ko sezo nziza yaba kuko ari byiza kurusha ibyo yakoze. Yabaye umwanya wa 3, ubwo ni ukutajya munsi y'umwanya wa 3, wa 2 cyangwa gutwara igikombe. Ntekereza ko ari sezo nziza. Ngibyo nguko rero kuri ntekereza ko ngiye igikombe yatwara hagati ya shampiyona na Champions League. Birashoboka? Champions League igatwaramo kimwe, kuko za Carabao na za FA na Ten Hag yarabitwaraga. Ikintu cyonyine cyashoboka kugira ngo uvuge ngo United yize umwaka udasanzwe w'imikino, umwaka utane bwo bazagira oya 2028 sezi zakurikiraho imyaka 150 bagomba gutwara Premier League. Kariki rwose Manchester United uyihaye igikombe cyaba shampiyona cyangwa Champions League umwaka utane yatawutoza. Ariko ikibazo gihari ni ikihe? Nari buze gukuramo gusoresha ibibazo, nari buze gukuramo karikanganye n'abatoza nka 4 bamurusha. Ahubwo muri bari abari hariya hari uwo nibura yabarusha. Muri bari abama ekipa 6 hari uwo yabarusha. Ariko none Esprit aramurusha. Ndavuga muri amakipe 6 ya top 6. None Esprit yarakongowe. Tuvuga muri top 6. Turebe muri league ya top 6 kuko United ibarizwa. Zivuge twumva. Hari Arsenal ya Mikel Arteta, hari Man City ya Enzo Maresca, hari Chelsea ya Xabi Alonso, hari Liverpool Andoni Ireola, hari Tottenham ya Roberto Di Zerbi, hari ndisigaira navuze. Uretse nayemera ko arakumiro. Uriya ntabwo ari umuntu rwose uzaza ku gikombe cya Champions. Oya, ariko nese gushyizemo De Zerbi imbere ya Aston Villa. Tottenham kuri miliyoni nyine naye Tottenham ndabizi kuri miliyoni, ntekereza ko izanagira umwaka mwiza w'umwaka mikino. Ariko kubuvuze De Zerbi utaravuga Neymer ubikoze imyaka 2 ikurikiranye. Navuze top 6 Aston Villa nyine. Aston Villa sikoze iki imyaka 2 ikurikiranye. Igije ibonye tike Champions League imyaka 2 ikurikiranye. Muri Champions League ntabwo bazahangana, azayibona n'ubundi. Teka nimbo yivugiye Big 6 zabonye. Navuze top 6. Bura top 6 na Big 6 arakona biri. Oya Big 6 ubwo Aston Villa nibwo yazamo muri Big 6. Oya Big 6 ni amakipe manini utitayeho yasoreje mu Bwongereza. Aston Villa muri Big 6 ariko muri top 6 za kipe 6 z'Ubwongereza. Aha. Nizasoza ari za 6. Akatubire. So ngibyo nguko rero nuko bimeze.